ڕۆژگەرێن و ji jiyanê re guncavin hatine keşifkirin. Kapsula ku leza wê di saetekê de 1000 kilometre ye. Videoya modula îskiha fezayê ya navnetewî ya Ewropayê. Yekem keştiya herî mezin ab elektrîkê dixebite. Yekem peyka ku wê paqijiyê bike hate cerbandin. Fosîla jineke ku berî 7200 salan hatî ve şartin hate dîtin. Bi tûpên şûşeyê atmosfera pêka Saturnê hate çêkirin. Dosyeya me ya hefteyê derbarê ji zanyaran hişyarkirina karesateke 100 salî ye. Zanyaran biraya giştîra parvekirin ku li derveyî sîstema rojê jê hin rojgerên jiyana mirovahiyê lêpêkane hene. Li gor zanyaran bi vê keşfan û lêgerîna mirovahiyê ya derbarê jiyaneke li rojgereke dinde wê bigî ji asteke giring. Li Ingîlistanê zanyarên ji zanîngeha Cambridgeê ev keşfan û kirin û rojgerên ku hatine keşifkirin wekî Einstein binav kirin. Atmosfera rojgerên ku hatine keşifkirin bi okyanusan hatiye dorpêçkirin û tije hidrojen e. Li hûn rojgeran aliyek her tim şeve û aliyê din jî roj e. Ji ber ku rojger nêzîkî stêrkan in, tenê li aliyê wê yê şev û jiyana mirovan pêkan be. Li gor nûçeyek ku di rojnameya Guardian de hatiye weşandin de, zanyar wê 2-3 salên pêşiya me de li ser cûreyên rojgeran lêkolînan bikin. Bi vê yekê pêkanbûna jiyana li rojgerên din wê diyar bibe. Yek ji zanyarên zanîngeha Cambridgeê Dr. Nico Mathusen di derbarê vê keşfê de dibêje ku bi saya van rojgeran pêkanbûna jiyaneke li derveyî cîhanê wê zûtir diyar bibe. Mathusen li gotinên xwe zêde dike û dibêje, atmosfera van rojgeran digihe 200 santigrad dereceyan. Herwiha giraniya wan jî jiya cîhanê bi 10 qatan zêdetir e û ji sedî notî giraniya van rojgeran av e. Kompanya Virgin Hyperloopê kapsula xwe ya nû ku di saetekê de 1000 kilometreyî diçe bi vîdyoyekê danasandin. Tê payîn ku kapsul wê diriyên dirêj de were bikaranîn. Kapsul wê bi mıqnatîsan hewayê bide rêwiyan û bi tûpên vakumî dê leza kapsulê zêde bibe. Ev kapsulên ku hatine pêşxistin, berova jî trênan wê wekî vagonan bihev ve neyên girêdan. Her kapsulek wê xweser be û rêwitiyê bi vî awayî bike. Sala borî jî cerbandineka kapsulan pêk hatibû, lêbelê par di saetekê de tenê gihiştibû 170 kilometreyan. Di derbarê kapsulan de hin rexneyên ku dibêjin, di rastiyê de nepêkane ku kapsul ew qasî bilez herin hatine kirin. Herwiha hate gotin ku ev ihtimalên ku têne parvekirin, tenê di kompûteran de hatine amadekirin û ji rastiyê dûrin. Kompaniyê bersiva van rexneyan da û got kapsulên me wekî trênan bihev ve negirêdayîne. Lê bi awayekî dijîtal hevdû dişopînin. Ji ber vê yekê wê karibin hev bişopînin û hemû bi hev re bixebitin. Derbarê kapsulan de Virgin Hyperloop dibêje wê bi plan bixebitin. Lê di derbarê kapsulan de hê ji hin mijar nehatine zelalkirin. Bi awayê ku hatiye amadekirin lêçûna kapsulan zêde ye. Bi vî awayî wê çawa karibe bibe alternatîfeke balafiran hê jî nediyar e. Bonjour à tous et bienvenue dans la Station Spatiale Internationale, plus particulièrement dans le module européen Columbus que vous voyez autour de vous. Alors c'est pas le plus grand de la Station Spatiale, mais c'est un des mieux équipés et je vous propose d'en faire la visite. İzgaha fezayê ya Ewropayê bi qasî 20 salan e ku di qada modûlan de xebatan dike û xwedî gelek modûlên fezayê ye. İzgehê vê carê modûla bi navê Columbus vîdyoyekê danasandin. Modûla Columbus ji aliyê endamê îzgehê Thomas Mascouit ve tê nasandin. Columbus bi qasî 75 metre kûp ye.
وی تایبەتیە خۆ کۆلومبوس مۆدولا هەری مەزن یا ئیسکەها فەزایە ئەوروپایەیە. لەگەڵ وێ تایبەتیە خۆ کۆلومبوس یەکەم تێسیسا لێکۆڵینکردنە یا ئیسکەها فەزایە ئەوروپایەیە. Station de couchage, comme on dit, sleeping stations, une cabine en fait, tout bêtement, dans laquelle je devrais dormir pour la deuxième moitié de la mission. Et puis tout autour de moi, des racks, comme on dit, des armoires scientifiques. مدل جالی کولومبوس کنترل سنتر کو لناوند اپراسیون فضایی آلمانیای و تبری و برن. استرونوت فرانسی که دم نیسان ده جبو پیوره که ششمهی چوبو فضایی ده ویدیوی ده آلاوین هم ده هندره مدل ده هم جل دروی مدل ده ناسین. ده ناو آلاوان ده جهه کو استرونوت نباتین جور بجور ده چینن هیا. هر وها جهه کو دینامیکا شلیان آل جهه به ارتکشلی کولین دکه هیا. وقتی که استرونوت آلاوین ده ناو مدل ده ناسین در دورا مدل برحدی تدیتن. مروفن کو مدل مراغ دکن دکارم وی آوایی چافدریه جی بکن. Malheureusement, il n'y a pas d'expérience en ce moment. Des frigos. Ici, c'est un rack de sciences des matériaux où on fait de la fusion et des alliages. Ici, c'est un rack un peu multifonction. یکم کشتی اتونوم و تمامی به الکتریک خبته جبو کار کارگوی و ناوا ساله که ده دست بریوتیه بکه. زانیار دبیجن هکه کشتی سر بکه و دریا انج کشتی انکو قریجی بلاف دکن خلاص بکن. کشتی اب ناوی یارا برکلند ده دست بکه ده و ناوبرا باجار نروژی ده ریوتیه بکه. دوی جرباندنه ده و بارین لبجاهی بار بکه و ببجه کدن. جبر کو مسافه نابری ده کنه دی پایین کو و تو پرسکریک در نکون هولی. لگور اپراتوران کشتی و جه ریوتیا 40,000 ترام بگیره. به وی هوایی اکسیتا آزوتی و کربن دی اکسیتا کل در دور بلاب دبه گوی کم ببه. یارا برکلن نه یکم کشتی اتونومه. لبله یکم کشتی کارگویه و تمامی اتونومه و 100% به الکتریک دخبته. بطاریه 7 مگاواته و هر یکم 13 میلیون دریای دکاره البرخوا بده. هر وها انبار کارگویه جی 6 کنتینرین بار هلدگره. درباره دست بیکاری بوتیا کشتیه ده هشتو آگاهی نهات نپار بکرن. لبله اپراتور دبیجن بریکو سال بقده و کشتی دست بریوتیه بکه. لژاپونیای کمپانیا فضایی یابناوی آستروسکای لجبو پاقشکرنا گلاشن لفضای کشتی که فضای پیش خست. روژنبوری کشتی هات جرباندن و ده انجام ده سرکفت. کمپانیای ناوی آلیس دی لکشتیه کر. زانیاران پیشی کشتی که بچوک یا فضای سربست بردا. باشه به آوای مانیاتیزمای کشتی دیسا گرتن. لگور راگهاندنا کمپانی جرباندن ده چند ثانیه که ده به انجام بو. پیک بریکو دهفدان کنوی ورم پیخستن لفضای سربست هات بردان. بریکو به کشتی فضای را تیکل ببه چند سانتیمتر یان دور کت. یک جریوه برین آستروسکایل کریس بلکبری ده درباره وی که دد بیجه افگاو ها یکم بو لیفش بومه گاوه که پرمزم بو. بسایه وی جرباندنه کامرا، سازومانی و یا هری گرینجی و مکانیزمای گرتنه یا پیک جرباند. داخویانیا کمپانیه ده تی گوتن کو ده پاقشکرنا گلاشن فضای ده تشتا هری زحمت گرتنا گلاشکی فضاییه. لیبلی پیکا کو هاتی پیشخستن با آوایی کی سرکفتی گلاش زفت گر. به پیشخستن تکنولوژیا آلیس دیه یکم پیکا کو جبو پاقشکرنا گلاشن فضایی هاتا آماده کرنه. آرمانجا نویا پیکی اوه کو گلاشکی کل فضای بی کنترول تبدگره بگره. لگور داخویانیان ریببرین کمپانیه و پیکی که نو وره پیشخستن کو
di carekê de ji yekê zêdetir gelaşan bigire. Analîzeke nû ya genetîkê eşkere kir ku li Endonezyayê jineke ku berî 7200 salan hatî veşartin, yek ji xizmên wenda yên mirovahiyê ye. Di lêkolîna ku di kovara Nûçirê de hatiye weşandin de tê gotin ku bermahiyên jinê di sala 2015 de hatine keşifkirin. Tê texmînkirin ku jin di 17 saliya xwe de ye û navê wê jî Bese bûye. Bermahiyên Besayê yekane bermahiyên ku ji gelê Teolyanan mane. Li Avustralyayê arkeologên zanîngeha Griffith dibêjin ku gelê Teolyanê li Endonezyayê li derdora grava Sulawesî jiyane û nêçîra barazan kirine. Ji ber ku li vê herêmê jiyane û hestiyên wan jî li vê herêmê derketine holê, tê texmînkirin ku ji deryayê jî sûd wergirtine û li deryayê jî nêçîrkirine. Li gor daneyên li ber destê arkeologan tê texmînkirin ku gelê Teolyan xizmên mirovên nûjen ku berî 65,000 salan ketine Wilsayê ne. Wilsa, komek giravên di navbera Ginaya Nû û Avustralyayê de ne. Gelên vê herêmê bi demê re belav bûne û gelê Teolyan ji holê rabûne. Ji zanîngeha Griffithê Edinburgh dibêje ku di serdema qeşayê de piştî ku qeşa dihelin tê gotin ku mirovên van herêman dest bi rêwîtiyekê dikin. Lêbelê derbarê rêwîtiya wan de tu agahî tune ne. Genoma jinê derxiste holê ku ev jin ji dûr ve xizmekê gelên li herêmê ye. Titan pêka herî mezin ya Saturnê ye. Herwiha duyemîn pêka herî mezin a sîstema rojê ye. Ji ber vê yekê di lêkolînên fezayê de xwedî cihekî giring e. Di atmosfera pêka Tîtanê de jî wekî cihanê gol, çem, ewr û dilopên baranê hene. Lêbelê atmosfera wê bi taybetiyekê ji atmosfera cihanê diguhere ku di binemala wê de ji dêvla avê karbonek û metana şileyî heye. Bi gotineke din di nava gol û deryayên Tîtanê de ne av heye, metana şileyî heye. Lêlgor zanyaran dîsa jî di şert û mercên atmosfera Tîtanê de jiyaneke ji rêzê pêkane. Ev yek jî giringiya pêkê zêdetir dike. Di lêgerînên jiyanekê li derveyî cihanê de derfetên di destê mirovahiyê de pir hin dikin. Ji ber vê yekê pêka Jupîterê ya bi navê Ewropa û pêka Saturnê Tîtan ji bo mirovahiyê giringin. Têpayîn ku di pêşerojê de wê li ser van her du pêkan xebatên giring werine birêvebirin. Li gor daxuyaniyên NASAyê wê di sala 2027 de NASA wê here Tîtanê. Li Tîtanê wê xebatên pêkanbûna jiyana mirovahiyê ya li pêkê werine birêvebirin. Lêbelê berî ku zanyar her ne Tîtanê di vê pêkê baştir nas bikin. Ji ber vê armancê zanyarên zanîngeha Mather Matterstone, Tom Swarovski di nava tûpên biçûk ên şûşeyî de atmosfera Tîtanê ava kir. Di xebata xwe de pêkhateyên atmosfera Tîtanê tevlî hevkir û encamekê serkeftî bi dest xist. Li gor encama xebatê molekûlên organîk û şileyî li cihanê ji ber germahiya 180 dereceyî li Tîtanê dibin mîneralên qeşayî. Daneyên ku hatine bi dest xistin hemû di fêmkirina atmosfera Tîtanê de hem jî di têgihiştina qeşayên li ser rûyê rojgerê de bi kêr werin.
لە ئەمریکای دخەباتێکە زانینگەها نۆرثوەسترنێدا دەرکەت هۆلێک و گەرماهیە کوورەوی دە پێشەڕۆژێدا وێ بکێک و ئۆکیانوسێن لە جیهانێ زێدە گەرم ببن. vê germahiyê wê asîta okyanusan jî zêde bibe. Lêkolîner difikirin ku di encama vê yekê de di dawiya 100 salê de wê ji 195 okyanusan ji bo jiyanê neguncaw bin. Li gor xebata ku di kovara Nîçirê de hatî parvekirin de ji bo pêşeroja okyanusan were dîtin, modûlên avhewaya okyanusan bikaranîn û li gor vê yekê senaryoyên pêşerojê amadekirin. Li gor yekê ji wan heta sala 2010 wê gaza serayî pir zêde bibe. Lê di piştî vê dîrokê wê gaza serayî hêdî kêm bibe. Li gor senaryoya duyem jî gaza serayî wê heta 80 salan zêde bibe. Di encama vê yekê de jî senaryoyeke neyênî hate analîzkirin. Li gor senaryoya yekem wê heta dawiya 100 sala 21 şert û mercên okyanusan ji 136 wê wekî xwe bimînin. Lêbelê heta sala 2010 wê ev şert û merc ji holê rabin. Di senaryoya duyem de hate diyarkirin ku li ser rûyê okyanusan ji aliyê kureyî ve wê ji 195 jiyanê re neguncaw bin. Nivîskarên xebatê dibêjin ku di 100 salên paşmayîn de rêjeya guherîna karbondioksîtê di gor 420,000 û 300 milyon salên berê 2-3 qat zêdetir bûye. Ji ber vê rewşê dawî li tuxmên gelek zindiyên ku li deryayan dijîn hat. Li gor vê yekê di dawiya 100 sala 21 de di okyanusên cihanê de wê avhewayên ku nehatine dîtin wê derkevin holê. Heta dibe ku avhewayên 100 sala 21 bi giştî ji holê rabin. Nivîskarê navenda zanistên deryayî yên zanîngeha Northwesternê, Katie Lutterhouse, dibêje ku coreyên zindiyên ku nikaribin li gor şert û mercên avhewayên û bijîn wê bi giştî ji holê rabin. Zindiyên deryayan wê mecbûr bibînin ku li gor avhewayan û bijîn. Yên ku karibin bijîn wê berdewamî jiyanê bikin. Yên nikaribin wê tune bibin.